Evo šta enciklopedija Britannica ima da kaže o kvantnom skoku. U Borovom atomu elektroni se mogu naći samo u dozvoljenim orbitama, a ove dozvoljene orbite su na različitim energijama. Orbite su analogne skupu stepenica u kojima je gravitaciona potencijalna energija različita za svaki korak i u kojima se lopta može naći na bilo kojoj stepenici, ali nikada između. Zakoni kvantne mehanike opisuju proces kojima se elektroni mogu kretati s jedne dozvoljene orbite ili energijskog nivoa na drugi. Elektron nestaje iz orbite u kojoj se nalazi i ponovo se pojavljuje na svojoj novoj lokaciji, a da se nikada ne pojavi na bilo kakvom mjestu između. Ovaj proces se naziva kvantni skok i nema analoga u makrosvijetu. Budući da različite orbite imaju različite energije, kad god se dogodi kvantni skok, energija koju posjeduje elektron bit će različita nakon skoka. Na primjer, ako elektron skoči sa višeg na niži energijski nivo, izgubljena energija će morati negdje otići i zapravo će emitovati atom u snopu elektromagnetnog zračenja. Ovaj snop je poznat kao foton, a ova emisija fotona sa promjenom nivoa energije je proces kojim atomi emituju svjetlost. Kao neko koga je zaintegrirao proces ljudskog učenja i razvoja, kao i kvantnog svijeta, ovaj članak postavlja fascinantna pitanja. Skloni smo razmišljati o načinu na koji učimo i rastemo, kao o procesu napredne promjene. Gledajući to iz trećeg lica, posmatrajući učenje i rast drugih, možemo vidjeti da se oni vremenom mijenjaju. Društveni naučnici proučavaju grupe ljudi kako bi shvatili kako se to događa. Uz poticaj pokreta za ljudski razvoj, kroz razne YouTube kanale, ljudi ponekad primjenjuju, korak po korak, napredni pristup vlastitom učenju. Kao iz perspektive trećeg lica, gledaju na sebe i planiraju sopstveni razvoj tokom vremena. Ima smisla, zar ne? Sam sam to radio. I ne kažem da tu nešto nije u redu. Iz te perspektive promjena se dešava tokom vremena. Ali ovdje je problem. Ne živimo život na taj način. Živimo iz ugla prvog lica. Živimo trenutak po trenutak, trenutak po trenutak. Živimo u sadašnjosti. U tom smislu mi smo poput elektrona. Istraživački centar PAU izvještava da je polovina američke javnosti imala religiozno ili mistično iskustvo koje je definirano kao trenutak iznenadnog vjerskog uvida ili buđenja. Ako ste imali takvo iskustvo, da li se to dešavalo postepeno, tokom vremena? Dok se osvrćem na svoje iskustvo, nešto se postepeno dešavalo, ali samo iskustvo se dogodilo trenutno. U jednom trenutku sam sebe i svoj život doživio na jedan način. To je nestalo. I sljedećeg trenutka bilo je nešto drugo. Kao i elektron, napravio sam kvantni skok. Osoba koja nikad ne prihvati svoje iskustvo života u prvom licu, nikada ne napravi kvantni skok. Previše su zauzeti pokušajima da sebe sagledaju izvana, umjesto da žive iznutra prema vani. Prema mom vlastitom iskustvu imamo više toga zajedničkog sa elektronom. Moji kvantni skokovi su se dogodili kada je u svijetu oko mene zavladao zbunjujući haos. Postalo je jasno da odgovori koje sam tražio ne dolaze odatle. Zvuči poznato? Bio sam spreman za kreativno preuzimanje, odnekud, bilo kud. I stupio sam u kontakt sa izvorom preuzimanja. Primio sam frekvenciju aktiviranja svjetlosti koja me je katapultirala u skok. U svakom slučaju, postojao je neko u mom životu koji je bio katalizator te aktivacije. Ona je bila instrument za to. Pa ipak, energija koja je aktivirala kvantni skok u drugu orbitu ne nadmašuje osobu koja ju je katalizirala.
Ne prelazimo na drugu frekvenciju energije i orbitu u našem životu vlastitim naporima, kao što ni elektron sam ne skače na sljedeću orbitu. Pokušajte zamisliti jednog malog elektrona kako skače i skače u pokušaju, samo da bi se vratio na svoj uobičajeni raspon funkcija. To smo mi koji se borimo na nižim orbitama i nivoima energije, bez aktivirajuće energije da nas odvede na sljedeći nivo. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!